Mga idol, manipod na mismo apo jay Dubai. Ente man makasasarita apo ni Ma'am May Nicolas. Gapo tayo suna apo iti maysa kanagitoy OFWs nga naapektaran iti daytoy nga Singalot iti Middle East kagasta pa yan apo iti biang iti US. So Ma'am May, naimbaga bigat mo live ka na apo ito'y IFM News on the phone ni Ma'am May Nicolas. So Ma'am, good morning. Kumusta kayo dito, Ma'am? Naimbang parbangon mi dito UAE, sir. Naimbag abigat dito na Pilipinas. So ano ti parang mapaspasama ka na, Ma'am? Kagitan sa pa dati Ramadan, Ma'am. Dati kasi nga napasama ken? Army, sir, madamat Ramadan ita is 11 day. 11 day niti Ramadan tatad to UAE. So, nang rugidete nga sir, Singalot ti Iran and US. Nga nakairam-ramanan ni dito UAE. Yes, Ma'am. So, kumusta ka nga ro dito, Ma'am? Idikal man, sir, dakap ije mismo asidig ti base ti US Army, ije Abu Dhabi, sir. Itan, adakam dito Al-Ain, sir, asidig ti boundary Oman ken UAE. Iso nga adayo kami. Nanipod 11, sir, ti bigat aging gana tatta. Hadapin nag-serve doon nga agipatayab ti missiles nga kunada. And iso ito, sir, pinumpirya dati Burj Khalifa ken te tourist spot nga Bold Arab J Dubai nga napabetakan DJ hotel nga Pan Jumeirah ken idi ka naman, sir, adan napanamin inasigan DJ sir the missiles nagdiso ampay timotok kat napan mismo inasigan di abay na kat iso di nagputukan, sir. So di naputukan iso na. Day Filipina, Ma'am. Haan, sir, may siyang Asian. Asian. Okay. Apo na ti anana ditan. So ano ti no brati gobyerno rod, Ma'am, iti UAE tapos rin nga stakat agbalin kayo nga safe dita lugar yo. Sa bagay, sir, tatar ko na da UAE is the one safe place nga adati pang sanggada kadagita nga ikaskas ta ti Iran, sir. Iso nga kaasi ti apo safe kam dito, sir, tata nga mamulat ta maiwasan kasi kalibuong dito So, aging na nga di ka makabatag ti base ti army ta, sir. Iso ti tiraan talaga ti Iran. Yes, Ma'am. So, personally, Ma'am, iti ma-recruit na idata ni Ma'am Gayam Idol Glenn kat tataga piddig aya, Ma'am, kan San Nicolas. Soksoken. Ay, wala soksoken Gayam. Soksoken. Kita dito'y nga, anot ma-recruit nam datangarod, Ma'am, nga gundaway. Di ba recruit na di kalman, sir, aglala na mismo makita ken natungayak dagya pa batak, sir. Idi mabuy-buyak lang ti kakasting nga paspasama tanag 4 years na dito Dubai, UAE. Last year nagkastimanin, sir, Iran ken US man, and that time namin, sir, it's one week lang. 1 week lang nga napasama nga hanya kasti ka grabe grabe, sir, ti tiraan da ngamin. Iso nga tagaputan na tayo te Prime Minister ti Iran. Anamat ti Iran nga patayon da amin ti kasta ti basement ti US. Tapos naisubot na DJ Prime Minister dan tingarod pa damdami gin circuit ada US based sa dito Pilipinas. So pa Lumakiraman ti Pilipinas, sir. Gusto itiraan pa ti Iranon. Okay. So, buting niya.
So, Pero mi dito eh. natawagan man ba dito ti pamilya mi di na ibagbagam ba nga dati danag mong kata na ibagbagam nga dati permi nga pakawalan da kasjay kada nagpakpakadan and all ada ba kasi ka na panunot mo ma'am? Timot kasta kong sir gapata ni mother ko adat Hawaii. Agadayo kami sir ni may isa nga sister ko adat Saudi. Tapos lang kabsat ko kini father ko adat ta Pilipinas. Iko na kun ala nadidak makontak man kas bilang hangkay agdandanag. Ta baka patay yung dati kuryente, maawanan sa internet. I-karkarag ko ni Apo nga ma-safe kami. Tata, kaasin Apo Diyos sir, safe dito ayan nita ada kam ti underground. Nga balay ti amok. Ada underground na dito balay ti amok. Kas ngamin, hangko ba't pagpangasir ti amok ngamin kat may isa nga shake. Ari ti Dubai. Okay. So, naigasatan na pinag-abroad. naala na kami, Ari ma'am. Dubai. Ayan. So, kumusta nga tinik na ang tatan, ma'am? Ada pala parang nervyos, awanin? Di ka man sir, hanak nakatulog talaga. Alas, lalalo Ramadan ni sir, alas 5 di makaturog ak di kal man ti parbangon. Itataawan man na at ang rugi damit man yagal kalibuon sir. Madama man na ti patayagdan. Ada pala ti amak mulat ta doon ibagam nga safe ka. Namum no disgrasya latta nga mapasamak. Kat idawdawat ko lang nagde-fellows ko nga Pilipino nga OFW nga dagto UAE. Agan anad kam amin. Kasi talaga ibaga da makabulan dati sir dati kasi 1 month talaga nga parang crisis. Crisis and plus nakiraman pa Israel sir. Okay. Alright, so nagawang signal ni ma'am ngayon maala. Ayan, nagawang ti signal talaga ni ma'am. Ngayon, ayan, mga idol. I-try tayo ulit na tawagan ni ma'am kasi nagawan tiya signal na aga po kita man idol Glenn nagbuteng mamot gayam ti kastoy mga idol aglalalo kitam. Okay, so dani ma'am. Okay, hello ma'am. Ayan, naputol ma'am. Ayan, signal. Pilipinas lang ti casting makawanti internet pati mo dito sir nakapsut signal. Okay. So dito ma'am ma'am dito gayam balayo ta parang adati bomb shelter na I mean the underground is your bomb shelter. Amin baka pagtangan dito na UAE ma'am kosta iti style na ada underground na talaga? Jack amo lang sir kasi bas lagay ti lang amok ti agdaan. Talang amon. Hamit niya amin sir. Ada kasi nga pagyanan niya. Okay. Pag-anaan niya. Oh yes, ma'am. So, ma'am, tingarod ka sa gayam. Dahil tingarod parang magat-gata nga amumot, iti pandemic, iti coronavirus. Panic buying. When? Itangarod lugar yun, ma'am. Dito na UAE. Kasi Jaymet, at dati panic buying ka. Dati naiget iti protocol. Dito ito'y otoridad. Kaasin ako haamat sir na anadalat sa makan. Oo. Dagir ganun. Diba, Dubai is the one richest in this world. Niya ko nada. Ay, wala bakdang. Oo. Adala ta supply ko na, ma'am. Adala ta supply, sir. Yes. Kaya namat nga keto nga sawan ko. Naiget, ma'am. Handa ka naiget. Hamat, sir. Kasla normal lang. Ay, okay. Dito. Tapos siguro mapagkalma ti Riknayo, ma'am. Narigat pa lang makalimutan ka, sir. Second day na pa lang ti Anada. Ado pa nga dingag na ti papaputok ko namin, sir. Naridig. Agasam na rumar ka, sir. Makita mat as in agtayag nga sanggaan da ayat dalang di bumaba. Yes. Okay. Ma'am, ato ti abay ko ni Idol Glenn Batuyong na sa ludsod dem Idol Glenn awanen.
Okay. Ma'am, sorry ma'am na amitan tingamit oras din. Ano ma'am iti mensahem karagiti makadengdengig ken ka itatagod daw dito Ilocos Norte as well as the other provinces. Ano't mensahe ma'am nga ibaga ma'am nga no safe kayo dita and all your message ma'am, go ahead. Iti amin nga kalugar ti Ilocos Norte. Anti pamilya kaglalalo dito suksoken ti Big Ilocos Norte. Alahang kay madandanagan ta natural lang ti talaga. Siyempre sir no da pamilya dito madanagan da adagyera. Anak ko adi giant kastoy. Paasin apo safe. Kunamot dito amok nga ari. Iso ti ada safe kami, ada pang sanggada, ada mga gera ti UAE. Handa agad-agad nga mapabetak kasi yung napabetak na kami lagi tourist spot sir, iso tinira da, isong medyo madanagang kami. Isong kailatag dandanag, paasin apo safe nak dito, safe kamat nga Pilipino. Lagi dyan lang man anong circuit, lagi dyan nasubog, lagi dyan doon sumurot ti protocol. Oo. Lagi dyan mapandaag, warang-warang, sila papananda. O dapat kami nasubig na Pilipino. Iso pa ma'am, oras na din no ti lugar ta bangag kada nasubog dalata napuling na dagito eh. Dalata. Teka na tayo nga ti Pilipino itira dalata kinamarites dado igid niyo. Oo, dito yung pandalata oo. Okay, with that ma'am May, maraming salamat. Agan-anad kayo dito na UAE. Yan sir. Tapos tamo dito Pilipinas. Good luck. Okay. Kasi kumatay karkararag tulungan ako magkarkararag malpas deti nga lang yun ti Iran kada Bahrain Jordan. Aminin sir. Yes. So nga karkararag kamlatan sir nga safe kam amin nga Pilipinas. Han nga Pilipinas sir. All people here in UAE, keep safe everyone. And Philippines also. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Maraming salamat. Manipod na mismo dito na UAE. Mga idol, oras tintero Pilipinas, alas 5:47, mga idol. Ang sublita ito, mga idol. Iti dito, gundaway. Iti sa baliman nila parang iti programa tayo ay Topic Together with Idol Glenn Batoyong. Oras 5:47 in the morning.